Nakakita sa pinakatumuhi karon. Tara ko. Lulu, katoso. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Hello guys, so welcome sa tong day to na nato ron, no? Grabe. Grabe ang Hi! Day 2 feast con! day 2, let's go! Oh, excited na kayo for day 2. Hindi may nag-stay tayo. Okay, tayo may nag-stay. Sa Shore Residences, 4th floor lang. Kasi yung taas. Laro kayo overviewing kayo mga buildings and all. Kung na din, gusto din mo mangitag mga bakante pa natin, mga bakante pa, no? Dali, tanawa mga silingan din na pa yung mga bakante din. Kung gusto mo inquire, mag-message lang mo sa kuha. Okay, connect mo dito sa guard. Among gulat lang dito si Camille. Kaya naman siya mga 3 hours di ang head start nito. Okay, let's go guys. Day 2, mamit na mo si Jesus Christ sa The Chosen. Punta, maka-selfie, mino. Guys, say hi. Hello! Day 2 na mi guys, oh. Day 2. Muna ibabuhat lang sa mga guys. Diri ka maray, tunga. Tunga maray, sulod. Kat lang man. Diri na ko to. Wala pa yun na. So guys, malakaw na mi. Salamat, Sarah. So the last drink was the last drink. And make it hard to Ito leave. na kami ngayon sa... Asa kaya ito siya? Asa kayo nakita? It's day 2 of our stay here in Manila. Oh, pusil pre. Baba tayo pre ha. So, good morning! Namin tayo karoon sa SMX Convention Center. Outfit check. Guys, atong VIP ha. Kailangan wala tayong siya yung ating second speaker after kay Jonathan. Ay, 2025 together. Oh, dito rin ang ticket. Dili ha. Misa pa. Ano akong ID nabilin. BP. So, giusap na nila. Dito takakuan dito. On-site regular ticket access, plus online conference access. Uy, with conference t-shirt na hindi siya. Ano sa ba? Bring a t-shirt. Hindi nyo kami naintindihan, no? Say hi to my vlog. Boss Jake TV. Yeah. Saya vlog. 5 tickets. Sige, 5. Cash that, Dad? Na, 5. Cash. Kasyabutan. Ang date, wala pang date. Wala pa na date, pero most likely. Same, mga around naturally. Guys, nag-order na mi rin og fish con ticket. Ma'am, pili po namin nyo. Isang ano na po na? Isang OR na? OR. Sige, isang oras lang. Kahit na hindi kami magkikilala. Kay Jake Ayano. Kay Boss Jake. Ito na lang. Ito daw kay Sir. Regular po, no? Regular lang. Regular with Bluetooth. Wow, muna ilang shirt. So, makakuha na namin yung t-shirt. Yes po. Ngayon, makuha na kagad? Wala, kuha na t-shirt. Ha? Free to? Na? With t-shirt na? 9,000 po. Opo, free po yung shirt. 9,000 daw. Oh, woo. Okay, agpan manggod no sa launching na manggod siya. Pag next year na wala nang free unlike. So nindot grab rate talaga. 1.8, no? 1.8, Times Regular. 1.8. 3.6. Yeah, ugma din so then do ang pang piece 25 na Pwede, t-shirt. pwede, Advance separate lang kami yung bayad. I mean, the same OR, pero separate lang kami. Ito yung bayad namin dalawa. Okay. Ayan. Kasi wala kasing tiwala sa kanila. Thank you. Okay lang, pwede naman Ilan i-ano. dito, sir? Dalawa lang yan. 3.6. So, kaya mo muna si sir na separate. Kasi bago mo Better to be sure. Kasi di namin alam baka next year magkaaway na kami, no? So please separate. Ngayon lang kasi kami magkaibigan pag nagkas hindi na. Sir, Sarah. Yeah. Bili na lang po kayo ng Sold size na. sa shirt. Oh my God, thank you. Ginagawa namin. Thank you guys. Together. Oh, together. So casually keep diving into
challenge you. Let me challenge. Sit to it, that in the next, 1-2 years, you will be able to read the Bible from cover to cover. I'm honored we were finally able to make it happen. Yeah, right. And I have here a, I wasn't able to eat lunch, and yeah. I'll just put my bread and fish here, just in case something happens. Thanks for agreeing to our 7-hour interview. Is that tough for you? Yeah, I mean, because as a Catholic, it's really unusual. It's difficult to receive people in a posture that I think for me is reserved for clergy and religious, and so for people to approach me in that way, I had somebody a couple of years ago. TV Jesus, and then you pointed. Real Jesus, TV Jesus. Duffel bag or that beautiful backpack? Backpack. Oh man, I'm a backpack person. Jesus backpack for sure. I just love that backpack. My It's one of a kind. Oh my gosh. It's only one? Right now, yeah. No second one, like if one gets damaged? I may multiply them later on. We'll see. Multiplying beer or multiplying wine? Ooh. That's a tough one. I'm gonna phone a friend. You guys here. Human Jesus or divine Jesus? I'm gonna respond with hypostatic union and say both. That's a wrap for day 2 of Feast Conference. Thank you for joining us. So, pauli na mi karon, manami. Sa mong mission, ang batong karon mag-shopping na lang sa mga bata. Sa MOA, o man sa MOA manguli. Siyasa mi. Kaya paspasa kami mga lalaki. Bro, mangita. Ay, sarap din karon sa Conrad. Inod din bro na ikasal dre. Saan eh bunyag dre? Asa ka ma'am? Ma'am? Asa mi kan? Okay. Nakatumi dre karon mingita mi dre sa Hard Rock Cafe. Kuyawan na namin no? Directors Club Cinema. Nanami karon sa padulong sa Hard Rock Cafe. Medyo puno na siya sa weekend, mangud ma'am. $395 per head. Pero with one day. That's for the live band. Walang perating pagkaon. Drink, ano na siya, door charge for the band. Jollibee da. Jollibee da. So, back at Naka-realize mi guys nga mahal na kay sa Hard Rock Cafe, so naka-decide mi nga mag-Jollibee lang mi. Jollibee or Dinchos ta, Dinchos gyata. Gobo sa iya bay. Gobo quality mo sa iya. Isa na pen shop. Oy, mga pang Conrad mabrinihang mga kuanday, mga branding day. Okay, so natay 5,000 steps karon guys. Gigang buntay naka 5,000 steps na. Ano gwapo niya. Okay ba itong Hard Rock Cafe yung ta? Barato naman siya. Kaso di man gumi kainom. So nag-Jollibee lang gumi. SM Mall of Asia or Drita. Tama, nakakaon na gumi dali guys. Malahi.
one na to, white na back. Lima lang. Okay, tara, let's go. Dili, kaya na munong. Dali, ganyan ka na bulong. Mowa Eye. This is the Mowa Eye. Ay, di ka makita, Dad. Ay, ikaw nga, nanay view mo rin. Alala. Di ba mo kusog pa man eh? Oh, di na ba? Pang viewing, rabi na mo ay. Pang viewing na gid sa. Oo, bro, tanawan mo ano. Ayaw na nagtanaw sa mama. Burawit na. Acrophobia? Naglawas sa likod. Ayaw tanaw, sis. Ala. Tanaw na sa mga likod-likod, sis. Mga viewing na ka, tanaw mo. Ang grabe taasan. Oh my God. Have to overcome. Hey, vlog takeover! So, day 2 of Feast Conference here in Manila. Kuman na. So, tomorrow would be our day 3 and the last day of the conference. So, gikan mig bench, guys, because namalit si Jake og new shoes kayo ana iyahang shoes. Nawirla na ang iyahang shoes. So, mamaklay lang ni padulong og kondo. Diri ba to, Dad? Diri man to, Dad, no? Ay, tuara ang agiana na to. Tuara dito ta agi dapat. So, mamaklay na lang mi kay feeling na mo dugay mi makakuha og Grab kaysa daghan og customers. So, come with us, guys. Mamaklay mi padulong sa condo. From MOA to Shore. 3 residences. Guys, how was your day 2 experience of condo? It's a very good experience for me. Yeah. Grabe. Grabe ang dito. Katawa, hilak, sayaw. Ay. So, best. Yeah, si Rick, oh. Mo nakapasar sa Marathon 2025, oh. Marathon 2025. Let's go. Wala patay. Bawal yung ginagawa mo. Trawa mo may pag-go. Trawa, nagulat punta ka. Diba? So naman hapit. Good ang ibuok side buok. Di ko kaagi. So sala nila kung wala ka. Yan na gini mo. May mga bata pa kita, ala niya, bagigunitan niya. Hi guys. Muna na karon, backlight me, no? Backlight is life. Ako sa ning i-off niya ako ang video kay basi mas snatch no niya ako ang camera dire, impossible dari. Update lang ibalik ito lapit sa kondo. Let's go. Guys, narami dire, hapit na gyud mo. Hapit na gyud balance lino ba? Manhin na to dere. Pagupit na lang sa mo, oh. Hapit na gyud me maabot. Ay, kamulog man. Tanungin mo na doon para malaman mo kung ano ba talaga yung tinatawag natin na wapa ka na delay sa traffic light, pre. Naabot taron, pre. So guys, naabot na yun midday sa Shore 3 Tower 1. We survived. After pila I think that's 10 kilometers. delay. That 7,000 steps. 7,000 steps? Oh, 4.72 kilometers. Ano Wala lang. Tabot? Oh, wala. Na midday karon. Excited na kayo matulong. Kamang naslin. So, Diya biya ang challenging part kani kung hapit na gyud. Diya lagi ka na sabi ba phone ka na ano ko lang kayo. hello. Diya biya ano? Guba pa yung elevator.
Pagdanon pa kami. Kanang ma-feel na ginawa doon na kay Dan. Pag mahulot-hulot na dito. Lalo, tapos Juni to, una-una ako. Lahat ganyan mo asawa, pre. Lahi lagi siya. Lahat breed. Sakit na siya tiil ha. Sakit na yung tiil. Lahat breed yung asawa ba? Alright, we're here. Thank you. Okay guys, so nangamit rin sa kondo. Nangamit sa kondo. So, ano sila? Ano mo dyan guys? Oh. So, pareha kanina, that ends our vlog for today. See you again tomorrow. So, day 3, the schedule. Let's go!